hürmetli milletteşlerimiz. Biz bugün Sibgat Hakim sözlerine yazılgan jırlardan tüzülgen edebi muzikal kişeni sizning itibarga taqdim etamiz. Bugün yangrayacak jırlar sizning yaşlık yılları jırları. O'quvchilar bilan uchrashgan vaqtlarda Sibgat Hakimni Fozil Chishmasi qo'yda deb so'rab obtirata turgan bo'lganlar. Shundan so'ng Fozil Chishmasining bir qo'ydada bo'lmavi, shoir fantaziyasi bilangina topilgan ism ekanini uzoqlab anglatirga to'g'ri kelgan. Bir vaqt Sibgat Hakim kulli kemaga qaytgan. Ona ovuldoshlari shirnab bo'lganlar. Salomatligi, yangiliklar turida so'rasha boshlaganlar. Shunda birsi so'rab qo'ygan: "Sibgat og'a, Fozil Chishmasini ko'rishga tilaysizmi?" "Nindi Chishma u?" deb obtiratgan shoir. Ovulları yonida sovuqqina suvi Chishma chiqa boshlagan. Ovul yoshlari ona Fozil Chishmasi deb ism qo'shganlar. Zor taşkınlar, yılgılar tüpten jerinden, üzeginden urgıp çıkışı şişmelerden başlanan. Ülken şairimiz Sibgat Hakim icadı da şişme gibi saf, turmuşun özü gibi мәңгілік şiiriyet şişmesi. 1911 yılının 4 dekabrında Tatarstan Respublikasının Etne rayonu Kullekime avlunda İginçi ailesinde bir malay doğan. Ağa Sibgat deb isim qo'shadi. Atisi Toji Abzi Baltastasi, anisi G'azapa to'g'ri so'zli kishiga yordamchi xotin bo'ladi. В Заказании почва малоурожайная. Больших рек нет, только речушки. Да и настоящего леса тоже нет, нефти нет. Зато эта земля богата духовно. Из Заказания вышли реформаторы ислама Абдулхалид Курсави, Шикабуддин Марджани, а также такие классики литературы и искусства, как Габдулла Тукай, Галиаскар Камал, Салих Сайдашев, знаменитый политический деятель Садри Максуди, известные предприниматели-меценаты и еще десятки выдающихся личностей, среди которых и Сибгат Хаким. Он жил в основном в Казани, но душой пребывал в Куле-Киме. Каждый год он возвращался в деревню на Сабантуй, оставался там на лето. Он считал, что в жизни его родной деревни, как в капле воды, отражаются все проблемы человечества. Перед его глазами
глазами стоят иссушенные палящим солнцем поля. Он и видит, как капли дождя поднимают пыль, а затем наполняют почву влагой. Значит, будет хлеб. В его роду все были крестьянами, точнее даже плотниками. Он оказался белой вороной, потому что руки у него были маленькие, мягкие ладони не могли держать топор. Его мама по этому поводу сокрушалась. «Сынок, как же ты себя прокормишь? Видимо, придется тебе ходить по деревням, строчить одежду на швейной машинке Зингер». Сибгатның балачағы бик ауыр елларга туры килә. Ярлы баласына артык кадер хөрмәт эләкми билгеле. Иссе урак өсләрендә күлтә күләгәсендә ята. Шунда беренче кат башаклар пышылдавын ишетә. Түгәрәк аланда пишән чапканда, әнисе баланы кабык кимәле арбага салып, явалдаш имән төбенә куя. Малай имезлек имуын онытып, агачларның серле тавышын тыңлый. Үсә төшкәч, шул болыннарда, урманнарда кузгалаклар, гөмбәләр җыя. Чирәм өстенә чалкан ятып, болытларны күзли. Тагын бераздан сука башы тотып, җир сөрә, иген чәчә. Шул чакта малайның күңеле дә туган туфракка тамыр җәя. Малая родина народного поэта ТССР Сибгата Хакима, деревня Кулли-Кими Аднинского района, находится на границе с Марийской республикой. В их семье было 7 детей. В голодный 1921 год Тази с 14-летним сыном в поисках заработка уезжает на Украину и не возвращается. Сибгата и его братьев-сестер мать воспитывает в одиночку. 3 братьев уходят на фронт, один из которых, Гариф, проходит через все муки концлагеря и возвращается в деревню, создает семью, в которой на свет появляются 6 детей. Сибгат и сам прошел всю войну. Әмма Сибгат абый бу елларны күңелле уеннар аша түгел, әтисенең күз яшьләре аша хәтерли. Әтисе балта остасы буларак, тирә-як авылларда йорт сарайлары салу белән шөгыльләнгән. Мария авылларында йөргәндә Сибгатны да үзе белән алган. 1921 ел. Ачлык еллары. Безгә чын ачлыкның ни икәнен белмәгән буынга моны аңлау бик читен. 10 яшьлек Сибгат ул елларны әтисенең күз яшьләре аша хәтерли. Таныш Марига йорт салырга әтисе белән бергә йөри. Төшкә ашка чакырылмыйча, бура кырыенда уйнап калган улына яңа давадан төшкән кайнар икмәкне такыр башына каплап, кичкенә улы янына йөгерә. Бөреген киеп минем янга чапкан, бер сүз дә юк урлау турында. Елады ул олыларча үксеп, үзе игән бура янында. Эш эзләп Украина якларына киткән ире белән олы улы шунда үлеп калгач, тормышның бөтен авырлыгы әниләре Газизә апа җилкәсенә төшә. 7 баланы аякка бастыру өчен бөтен көчен куя бу сабыр, мәрхәмәтле татар хатыны. Әнисенә булган мәхәббәт, аны шиксез кадерләү, хөрмәт итү Сибгат абыйны гомере буе озатып бара. Сабыр, киң холыклы татар хатыннарына, аналарга дистәләрчә шигырьләр багышлый ул. Авыр югалту, киенешле хисләр белән сугарылган васыятлар поэмасы шагыйрьнең әнисенә багышланган. Ана образы әдип аңында туган як, ватан һәм халык образы белән бергә кушыла. Үлем түшәгендә яткан әнисенең соңгы васыяте аның колак төбендә яңгырый. Кайткала, ташлама бу йортны. Бабамнар рухы яши бу нигездә. Утыр әле сеңлем, утыр әйдә, сүздә юк. Нәрсә алыр икән әнкәйгә мин? Аны димем шиксез сөендергән. Хат ахырында гына язып куя. Оныта күрмә, улым, клингерләр. Картайды, тешләре дә төшкән, колакка
Ада қазір ол сағырақ. Неге енді шында сұрамасқа? Бірақ тәмлі нәрсе, жұмшағырақ. Кішілерден бек оңайсыз меңа. Мені баққан ешу, киіндірген. Зұрнам қопмайымыш. Көштен әшке. Кіліндірлер жібер. Кіліндірлер. Ирақтаны бары бір көріп тұрам. Кіліндірні шейге жібіткен. Ойлайым ол, арыш, бұда өткен, басыларда азыр yol өткенін. Bu dünyada bari mingine şul anın keyin bilgen. Buran ol, yağmur ol tışta, kilindirler eslim, kilindirler. Сибулат Хаким әнесін бек яратқан, бек сағынған, әнесіне бағышлап yazılған «Кіліндірлер ізлем» деген шиғыр яңғырады. Рахмет сізге. Жасады ол Ясмин бию ансамбліне. Юрий һәм ғұмумен ижади кіші әйдәгіз тағын бір тапқыр алқышлық. Татарстан Республикасының атқазанған мәдәниет қызметкері, халықара конкурслар лауреаты, «Красота спасет мир» конкурсында гран-при яулаған Найля Досметова. Сибулат Хаким сөздеріне жазылған ән жыр.
Сибат Хаким да авылда 7 класс тәмамлый, мәктәптә пионервожатый булып эшли. Шул елларда әдәби түгәрәк белән җитәкчелек итә. Үзенең дә шигырьләре газеталарда басыла башлый. Аны авыл мәктәбе булачак шагыйрьне әнә шулай олы юлга әзерли. Сибат Хаким балачактан ук халык бәйрәмнәрен, йолаларын, сабан туйларын күреп белеп үскән. Үзенең әсәрләрендә дә гореф-гадәтләрне кертергә тырышкан. Молодой Сибгат начал сочинять рано. Однажды в Куликиме приехала сестра Аделя Кутуя и заметила в школе талантливого юношу. Она пригласила его в Казань. Так начинающий поэт оказался в доме Кутуя. Затем педагогический институт, редакция журнала. Сибат Хаким 1931 елны Казанга килеп, Тат рабфакка укырга керә. Икенче курстан аны укытучылар институтына күчерәләр. Тәмамлагач Татарстан китап нәшриятында һәм Совет әдәбияты журналында эшли. Шул елларда ул үзенең гомерлек мәхәббәтен очрата. Өзелгәнсең сериннән. Yaşiminde sinen sağış, sinen sağış, sinen tağış. Yaşiminde sinen sağış, sinen söz. Mümkün mü son tanışırga, tanışırga, kavuşırga. Mümkün mü son sirin söz. Mümkün mü son tanışırga, kavuşırga, kavuşırga. Mümkün mü son sirin söz. Mümkün mü son sirin söz. Сибат Хакимнең хатыны Мөршидә апа истәлекләреннән. Безнең яшьлек заманның авыр елларына туры килде. Икебез дә әтисез ишле семьяда үскән кешеләр. Бик авырлыклар белән уку йортларының ишекләрен ачып керә алдык. Мин фельдшер-акушерлар мәктәбен тәмамладым. Безнең Сибат белән дуслыгыбыз мин авылга эшкә киткәч тә дәвам итте. Иң матур шигырьләрен минемчә шул елларда язды. Мәсәлән, яратам мин, алтыннарын, кышкы салкын иде. 38 елда Яшьләр газетасында юксыну басылып чыкты. Нинди көчле шигырь. Иңнәренә канатлар чыктымыни. Нинди ярата ул мине. Нинди бәхет.
Во время войны песня «Юксыно Томление» композитора Шакира Мазитова стала фантастически популярной. Фольклористы нашли 34 ее варианта. Люди ждали любимых, родных с фронта, и эта тоска заставляла их вкладывать в свой смысл в песню «Юксыно». А стихотворение было написано совершенно по другому поводу. В редакции газеты, где поэт сам работал, он познакомился со своей будущей супругой Муршидой, которая тоже писала стихи. Поэзия свела их, но однажды они поссорились, а через месяц в газете появились такие строки. «Тебя в саду черемуха ждала, не дождалась, а лето протекло, и непогода листья сорвала, сырые ветры унесли тепло». Довольно обычная любовная история, но народ во время войны вложил в эти слова совершенно другой смысл – надежду на возвращение с фронта родных. Поэтому часто к авторским стихам добавляли собственные строфы, наполняя их душевной тревогой и ожиданием. Многие до сих пор не подозревают, что у песни есть автор. Көз қарашың мендей ойшанғанда, сен білесің мекен, yok мекен? Сен келесі елдан көзім алдым, сені күтем, еркем, кеш өтем. Яратам мен, әйтмем гінәні, сен йөрәкне минем bilmisin. Kışlar koyda bizge, sen haman yok, sen haman yok. Nekdir gelmisin. Sağınımını dinler oturup yazgan hatlarına basar desin mi? Yok, basa almay. Siygen jırlarıma sıydıra almayayım hazır izimni. Sen okugan mektep boylarından mıngsuğuna qarabıdan ben. İtteşlerim bilen şovgır kilip көрінерсің деп үміт етем мен. Күзге яңгыр яуа, тошуырымда басып тұрам шотта шаланып. Бірер жерден міне кенет күне сен шығарсың кебек шатланып. Бейрем günlerinde gözüm almayayım pahot kolonnası üstünden. Gülme kişi ağla, nişik demin tanır edem, bulsam tizimden. Bakşabızda şımır çiçekleri, jay boyuna seni gittiler. Sen gelmedin. Kızgı jillerinde yapraklarını жерге septiler. Bu vakıtlığına yoksunum. Dostlarımның isi gitmesin. Yarata bilgen kişine sağına şulay özünün епteşi. Yoksunu şiiri Sebat Hakim'nin icradı var dep ayttılar haqatlı. Şu yoksunu şiirini sizge takdim ettim. Rahmet sizge. Yüzüye Hassahova. Kadirli dostlar, hazır şuluk isim aslında Yoksunu şiirine Şakir Mecitov yazgan. Sahnede halkara konkursları laureatı Hamise Hüseyinova.
баянда Илдар Фаткуллин. Тыныч тормыш ұзаққа бармай. 1941 yılının июнінде Сибат Хакин армияға алынды. 1942 yılının майынан ол фронтта. Сибат Хакин Бейік Ватан соғышын
tuğan elinin azatlığını saklauçu soğuşçu komandir bulup öte. Tınış hizmetlerinden ayrılgan başka bir köp sovet kişileri kibek birge ot tütün içinde il azatlığını yaklap soğuşan. Rota komandiri sıfatında Rjev hem Kursk duasında vargan katı soğuşlarda katlaşa, yaralana, frontta küsetken batırlıkları için Kızıl Yıldız ordeni hem medaller bilen büleklenen. Sibgat Hakim şiiri Tatarlar yılmayı bildiler. Rafail İslamov. Evimnin yanında cil yılı bir yırak yol uzgan. Musalar kolunda haber var. Tatarlar yılmayıp ülke. Haberde tıtkınlar avazı. Möglerinin yıkılsın büler o. Biz şahit, biz kürde kalarını. Tatarlar yılmayıp güldüler. Çil iller boyunca gider de dağlardan dağlarda ürmeler. Dönla kız, diyer o. Tatarlar yılmayıp güldüler. Yılmayıp güldüler. Soğuşta o bik yunuşu ağır halde koyta. Врачлар da gümürü sonauli diyen kararga kileler. Hemme tuğan tufrağı, mürşidesinin mehabeti ona yaşav kişi birer. Eminesin süygen jelilimiz, zeytunesin tuqa yaratkan, mürşidesin soğunıp sibgat koytkan, garasatlar kişip fronttan. Bilsen idi, Gennadiy Makarov kıyı, sahnede Landыш Минкина, boyanda Feyruze Krimulina. Karşı alınız.
Bilsem idi onun tanda yürü durgan yılların. Bilsem idi onun tanda yürü durgan yılların. Şu mühabbet yıllarının koyları sızılganın. Şu mühabbet yıllarının koyları sızılganın. Şu mühabbet yıllarının koyları sızılganın. Mari avulları bilen yeneşede. Şuna göre Mari büyülerin, Tatar büyülerin kiçkineden görüp bilip, üsken özüde kişki oyunlarda katnaşıp, büyüyüp girgen. Tatar halık büyüğü. Tatariston Respublikasının Atqazaman madaniyat xizmatkari Radif Yavayev yetakchiligidagi Yasmin ansambli solistlari Minjiya Fassaxova ham Liliya Kastrova boshqardi. Sibg'at og'a borimdan da ilik
lirik şair. Aның şiirleri özleri öpki, мұң сұрап тұралар. Композитор Рүстем Яхин şiirleri turunda былай деп yazған еді. Aның şiirleri lirизм біле шул қадар суғарылғанlar, алар өзлерінен-өзлері күйге салуны сұрап тұралар. Таң атқанда, шын еректен, фазыл шишмәсі, сусау, юқсыну, менің таныш иенкілер, башқа бір ниде керек бежірлары, мұның ашық мисалы. Алар енді халық жырлары болып кеттілер. Ертеңгі сихри юллар Хыснул Валиуллин күйі сәхнәдә танылған жыршыбыз Рәйсә Кабирова. Рояль партиясын Жәмилә Сагирова башқара. Ишкекші жыры, татар халық күйі башқара Рафиқ Вәлитов. Ул Тальян ансамблі солисты, Мәскәү егетләре төркеменең җитәкчесе, халыкара конкурслар лауреаты, Мәскәү шәһәре Таганский районы татар иҗтимагый оешмасы рәисе һәм дә безнең оешма советының әгъзасы. Каршы алыйк, алкышлар белән Рафиқ абый. Әйттегез, җырларга да калдырмадыгыз. Раз.
İşkekelerini yalnız işkender. Varmaz migen kulum, almaz migen kulum. İşkekelerini yalnız işkender. Şeylerine Madurcu, Ağaçişme, belki işleri de vardır. Şakrabız bayaşını. Sigvat ettim abinin şu halde cıkları koyup, sözler erenle bilgileri bitirip olmuyor. Tutup durayım mı? Yüzümü sualam iken, yüzümü yuvalam iken, karim hiç tavalamım, yüreğim yanam iken. Hava şişme çığlıdır, sini şişmeli çığlıdır. 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 Şişmeler havayken, yollarım davayken, karı hiç tavalamım, yüreğim yanayken. Hava şişme çığlıdır, sini şişmeli çığlıdır. Hava şişme çığlıdır, sini şişmeli çığlıdır. Uylar başımam iken, uylar başımam iken, karim hiç tavalamım, yollarda tımam iken. O hava şişme çığlıdır, sini şişmeli çığlıdır. O hava şişme çığlıdır, sini şişmeli çığlıdır. O hava şişme çığlıdır, sini şişmeli çığlıdır. Hava şişme çığlıdır, sini şişmeli çığlıdır. Hava şişme çığlıdır, sini şişmeli çığlıdır. Sini şişmeli çığlıdır. Sivat
Sibg'at Hakimning avul temasına yazılgan şiirlerini okuganda, tuğan yaklарын sağınıp qaytkan kiyik qazlar davuşunu iştesin. Kinet yağan yağmurdan soň havada ko'tarilgan dımlı jir isim duyasın. Hisleri erlernikiday tıynak, analarnikiday Nafisaның. Qazan Sülgüsü ismindagi xalqaro konkursda Grand Prix yaulagan, Sandugaç ismindagi xalqaro konkursining birinchi daraja laureati ismine layık bo'lgan Renata Badamshina taң atqanda Tatar xalq kuyi. Sibg'at Hakim bilan Sara Sadiqova bik yaqin ijod do'stlari bo'ladilar. Hech qanday uchrashib, telefondan suylashib tursalar-da, xatlar yozishalar. Ey yazmish jiri Sibg'at Hakim bilan Sara Sadiqovaning birga ijod etgan eng aybat jirlarining birisi. Ularning do'stligi saqlanib, kunlashirlik do'stlar. Sara Sadiqova o'zining bu keyin tekst sizig'ini yozgan. Jirni hatto ismini da o'zi qo'ygan. Ey yazmish deb atagan ularni hamma ani tekst to'ldirish uchun keyin Sibg'at Hakimga bergan. Ulug' shoirimiz da tekstni yozmishga deb yozgan. Ularning o'z yozmishlarini tubalmadimi ekan bu asar? Shoir Robert Ahmadjonov ularni bir jirning ikki qanoti deb ataydi. Ömür bo'yi birga ijod etdilar.
дос булдылар. Хәзер татар зиратында янәшә кабердә яталар. Иҗатлары һаман да очышын дәвам итә. Эй, язмыш, Сара Садыкова музыкасы сәхнәдә, Рената Бадамшина рояльдә, үзе. Yazmaş, tuğan elimde, tuğaçta kırgın milavuz desin. Ayırmazsan min şakman atlar, yazmaş, taşlama başka vereceğini bileceğimden. Ayırma beni, tuğan elimden, Рената Бадамшина, «Кайнар алкышлар». В отношениях Сары Садыковой, легендарным татарским композитором. На слова поэта ею были написаны 24 песни, 8 из них до сих пор не изданы. Сибгат Хаким называл себя и Сару Садыкову лириками и патриотами. Сейчас их могилы находятся рядом. В 2002 году в журнале «Йолкын» поэт Роберт Ахмедзянов написал: «Сибгат Хаким и Сара Садыкова – крылья одной песни. Как птица не может летать с одним крылом, так и песня не может существовать без поэта, либо без композитора. Их произведения будут летать вечно». Хәзер Сара Садыкова көенә багышланган, язылган тагын берничә җыр тыңларсыз. «Сусау» җыры, башкара Гүзәл Хөснетдинова, Сара Садыкова көе. Каршы алыгыз. Хәерле көндәр. Сусау.
Şişekler жыян болында. Сара Садыкова көйі сәхнәдә татар моңа техника һәм стиль исемендәге халыкара конкурслар лауреаты Зөлфия Хәлилова, концертмейстер Җәмилә Сагырова каршы ала.
Şairni tuğan yağında her şak kütələr, ol şunu bile, şunun bilen özün yuada. Bunun aşık misalı bulup, Kullekimi'de açılgan muzey tura. 70 yıllık yubiley olayından açıla. Şair muzeyinin istelikler defterine mınlı yollar yazıp kaldıra. Tuğan jerge, tuğan tufrakka qayttın, yaşlıkka, bala şakka, isteliklerge mena bağışlanan bu muzey şularının barısında isket düşürdü. Татарстанның атказанган артисткасы Әлфинә Әхмәтҗан. Мин беренче чәчәкләрне эзлим. Сәлимә Шәмсина киев. Yine sağındıran
de bek ko'plar shekilli ijodin tugalli olmadi. Әмма язылган кадәре дә аны шагыйрь итеп танытты. Ул Татарстанның халык шагыйре, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе. Каләмдәшләре аның турында бик күп җылы сүзләр язганнар. Тәүге җырында, соңгы җырында, халык турында, Тукай турында, халкың да синең рухыңны саклар, түбән төшерми биек урында. Biz özümüzün konsertimizde Sibet Hakim icatının tüp yönelişlerini göstermeye tırıştık. Bu icat şundan da halk köngülünde kırmaz şiiriyet şişmesi ekanına inandık. Tatar halkının kileşek boğunları da Sibet Hakim şiirlerini okup, köngüllerine lezzet alırlar deb işaret kalırız. Hazır biz sahnege bugünkü konsertte çıkış yasavuşu artistlarımızı çağırırız. Bugünkü edebi müzikal kişide katlaşkan artistlarımız Tatar Nunları Ansamblı yetekçisi Zeynep Süleymanova, Naile Hüsniyetova, Hamise Hüseyinova, Raisa Kabirova, Rafik Valitov, Güzel Hüsnetdinova, Rinata Badamshina, Manjiya Fassakova, Liliya Kostrova, Rafael İslamov, Elfine Ahmetcan, Zülfiye Halilova, hem müzikal yetekçimiz, konsultant Rossiya Federatsiyasining ot qozongan artisti Ildar Shigapov, konsertmeyster Jamila Sabirova. Hazır do'stlar birgalab bir tavda 10 shishma jirin boshqaramiz. Qo'shiling'iz bizga. Bir tavda 10 shishma. Bir tavda 10 şişme, unası teste, yok ise bir tav, yok ise bir keşir yola bir tavda şişme, kınmıyorlar bir gecede, şevşekli jeyeli, atlı kem jeyeli, yuvalar yuvalar yuvalar. Bir tavla onu şişme, unası onu tısıtı, birisi bizim olana, birisi bizim olana, kuma taşıda. Bir tavla şişme,
Rahmet sizge bek zor. Hürmetli tamaşaçılar. Kileşekte de şulay konser zalların tuturup yürümek gerek. Men sizni şuşunday kişilerge şakırıp kalam. Çünkü biz sizning bilan bizning Tatar halkımızning yazuvchilar, shoirlari, ijodlari bilan tanıştırabız sizni. Ko'plarimiz Tatar maktablarida o'qimagan. Shuning uchun bizim Tatar adabiyotini ko'pingiz bilmay o'sdi. Shuning uchun keligiz, o'zingizning bilimlaringizni bu yoqdan orttiramiz. Men sizni kutib qolaman kelajak uchrashuvlarga qadar. Rahmat. Her yılan karşı geliriz в смысле навстречу идите, kübrek zor konser geçtirdi. Tuganlarınızı, iptaşlarınızı işrak etsinler, çiğtarırlar, ağarırlar, gönülleri dolup gider, gönülleri dolup gider. Şiirler istersiniz, cırlar istersiniz, büyüler istersiniz, и будете общаться между собой, почаще собирайтесь, потому что суета нас может проглотить. Biz bir megapolis а мегаполиста bizde 22 milyon kişi yaşıyor. Dom üstünde dom işliler. Вот. Тротуар, керосин, бензин и пробки. Оставайтесь самими собой. Еще раз, рахмет